Eu son Nando Álvarez, son escultor. O meu nome é Fran Ramil, son profesor de Zooloxía Mariña na Facultade de Ciencias do Mar. O que máis ilusión me fai é que veño ca mente en blanco, non teño... é un campo totalmente distinto ao que eu estou acostumbrado e non teño unha idea preconcebida do que vamos a facer e non sei o que vai a sair. Ao mesmo tempo tamén me dá medo, pero me fai ilusión facer algo novo e quizáis chegar a outras formas que logo pasen a formar parte de outros traballos que farei no futuro. Faime ilusión o contacto directo, digamos, cos artistas, neste caso con Nando, ver si somos capaces de transmitir de un xeito visual a través da escultura pois o que estamos a facer aquí na facultade e dunha forma que sirva para plasmalo nunha obra plástica, non? Eu penso que para min vai ser, bueno, unha nova visión do que estou facendo. Vamos, a miña edad é algo que se agradece, non? Pois o reto é que, inda que falando con eles vemos en común que sí que hai, tanto nos investigadores como nos artistas, hai unha vocación, tamén hai moitas cousas diferentes de técnica de traballo, digamos. Pero, bueno, vamos a ver donde coincidimos. Que a través do proxecto, pois, que moita xente, cando os vexa, se preguntará realmente que é o que facemos e que para nós sexa unha fonte de preguntas e de consultas dende a sociedade hacia nós, claro. O que me pode aportar a min é, en primer lugar, ampliar as miñas miras, non? En zooloxía, na descripción das especies, pois o arte sempre estuvo moi presente, sobre todo, bueno, se collemos láminas das campañas que se fixeron no siglo XIX, é que levaban artistas, levaban dibuixantes ás campañas, que os artistas eran unha parte do equipo científico, non? Después de toda la información que me pasó, que es como una cascada de datos y de nombres, y entonces pues acabé buscando una forma que insinúe unas formas marinas, pero no es nada, no es un coral, no es una anémona, es solo una forma que podría ser, que trata de representar la esencia de las formas y de la riqueza del fondo marino. A mí me gusta más buscar la esencia, me gusta más buscar sensaciones, digamos, que cada uno busque un intercambio con la obra y que encuentre en sí mismo un significado. Entonces ahí hubo varias semanas de dibujos, de pensar, y ya al final ya se va concretando, entonces ya vas haciendo pruebas, hice alguna maqueta de madera, hasta que ya encontré la escultura que dije, tengo varias parecidas, pero esta es la que seleccioné. Y nada, después ya fue el trabajo técnico normal de simplemente tallar la piedra, que bueno, eso sí, busqué una piedra que se adaptase a este tema, porque es una piedra de colores, de varios colores, que me parece que representaba bien esta riqueza de la fauna submarina, ¿no?